Gang house in this restaurant. Wow. Thank you.
сайхан найзлууд ирүүдийн гинээр динэмээс уулзалтай урлагт аваа амьдрах чамлаа байдаг ухаан сэж манай агаан гэдэг гурав урдуур хаврын явж байгаа ихаандар төчөлга киноны хажуугаар бол ийм байхтай ерөөдөлтэй гадар нэг юм байна. Үнэн цагаан сэтгэлээрээ үлгэр тавдаг гэмээр осромжгүй авдаг цагаан өргөө сайн бүхний өрн дууцан татуулахтай сайн бүхний хааж байдаг. Сайхан зурган өрн хаадаг наанаас нь татаж явж ирээ наацаа гэдэг хэлээ. Сарвал сайхан өргөө бай сараас би дөөдрөг адагэрээ нэрэхтэй ачааны гэлгэдэн мэрэгтэй туул тусгаагаа гэрээ түнмайгтай комплекттэй өргөө байгуулдаг байгаа үнсэн хасан үнээрээ Грабидас кода гангструуд амжилтуудыг ухаан систем өчигдөлөөр урдгийсээ цааштай удаж амурдаг өрөөтэй уулзаж ярьдаг уулзалтын өдөртэй хомцос сунаасаа хоорондоо сайхан ярилцаад гэр бүл хүүхдүүдээр гීжид тавчид бүгдээр аймагшиг үтээсэн гангстер хаустад хамтлагаар дахин дахин өрж эрүүл киньяд инээгээс уулзалтай дандаа өнөдөр шиг хүүрвээ
Баярлалаа. 다가이러시는 아저씨! 당신이 어릴 때 눈으로서 들어주세요. 우리가 밀봉지 스키스에 셰익스피어가 한때 가오스만이 내버리는 게 돼요. 이유도 눈들치 되게 한국에서 독다서와 그때 내가 이거 막상 지금 한국에서 사는데 무대를 마시고 있다 그랬다. 이게 이 노래 밑에 그 주변에 대해서만 이게 은들처럼 쉬워 그랬다. 은들처럼 이게 약속이 수치가 있어야지. 그러니까 버스타트 되시는데 이렇게 없지. 나트나 그래? 아무리 산책 없지. 지야. Passageiro que discutir passagem que eu sou tá bom os reis tem que os petros tem que gastar todos reis tem que discutir esse tem oda todos é que a casa da dele que os reis tem ficar cada dia eu cada dia primeiro dia 사람의 집에서 지나 지야 지금 들배치였다 야 자신님이 그래서 어떻게 돼? 야 자신님이 내가 다르다 아무것도 안 됐다. 오사호 더도 해주세요. 무슨데? 오사 유스네다 시스터스 시르나도 오사 더 해지 주는 거. 자, 그거 왜 시스터스? 아, 그거 시스터스. 잠깐 시간도 없죠 이제. 자, 되게 다시 지게. 자, 비치와 비치가 지금 생각이 좋잖아. 자이고 비북비 스키스르가 어떤 데 하고 항상 갱하우스 패밀리가 이프로 매대 내가 이프로 하니까 웃기게 보여주겠어 어떤 곡을 가는 데서 한 번 소개해줘 이승을 시대에 음료보스를 줬잖아 쉬워 Бүгдийг гайхалтай нээлттэй хүрцэгсэн бүх дотны хүмүүс сайн шид одоо сайтынхан гэр бүлийнхэн хамаатан саатан найзууд бүх хүмүүстэй тусалсан бас бүх хүмүүстэй маш баярлалаа. Надаас бас самсруу орж исэн дүүнэртэй бас маш баярлалаа. За тэгээд бүгдэд маш баярлалаа. Тэгээд энэ дэс маань ингээд өндөрчээ тэгээд бид бүгдээ өргөж хамт байдаг. Маш баярлалаа тэгээд дараа бас гэр бүлээр орж иж манай гэнхаусээ бас хоолуудыг бас хамталж идэж бас сэрвэрэг гэж үзэж тэгээд бидтэй хамтсан бүгдэд маш баярлалаа. Баярлалаа. Бараг яг энэ доосоос шууд хатаач гэж байна. Найзаар дадаг авчихсан. Баярлалаа уучлаарай. Холбогдох дугаар 80 холбогдох дугаар 80 60 71 71. Баярлалаа. За